damang godang mula-mulai. Baik dawang majo godak soba asamar soba hami itu amat taraja. Naliat nalulu. Jadi dina mangaliatan non di budi nami mamu nung habis non uduran nami Roma aka boru nami bere nami sia budi nami. Amang nama lo nami. Ala neng liatan nami ma opuren dion. Beda ma godang lihat-lihat. pason. Nalaho paru-paru nom pakai layon. Dihamuna hula-hula nami. Setiap kerja nami mau hurang piau medok, hurang motor memang mau dihita beradatan. Itulah ausen nasai do. Nah ulok kondisi. Mau dihamil sen nasai, kalau sebesar pon nami lo hamuna, asal roh mau ngelusihan. Alaya orang kumoto mau dihita, siap balik. Maksud tulis ya kerja ajari mamu hati kelengmu, berarti. Baik namanya mangara. Jadi, sok ni pak, ajari mamu hami. Mau lihat yang mana dia bata, mau lihat yang manang di tersalu dan lumumi mau diraja di ulah-ulah nami, katulang nami, keparaman nami, kainang bau nami, dono nami ma ipartikianon, gabe las niroha maun, atik pesa sitonga na berduka do hita, obar tujujur ngolu na pina saat ni aka ulah-ulah nami nakin, ay dua do pe para makon na marazotan. Alay, ada ni si hatu-hatu ni may, dikuarin ma, taguarin ma ulonon noek senarion. Sari matua mangido tangyang. Ala polik kita noeng, paparan neo puta.
O pujuan ni, rapdo tak kapariban namin di son. Nang dia mo akan naman nga tubos, tanga pamura dyan namin. Ber kami do, sa daulaw do mo, sa daurdot do mo. Ala ni perjolo mo latio kami di hamo kaulaw namin dia sa daw munay. Nang doron namin matuha mo kaulaw namin manaksoko dia pe di aroro namin. Rodo kami, pasahaton sila sinrohan namin. Maulope, otik sa dia na buho sa paho kami kerajaan namin. Sotong manarita, tordi mo, mulutong manarita pia kadaging mura dyan namin. Gabetang yang mo may ito kami pagabiyon na niula, pasinuron na pinaan. Pahipaso na ka pahuputa, dotak kay beberemi. So kung pasinuron namin ito, mululo namin da. Amang namalo namin, ala na yung pora mahami manupano pahulo namin yun. Padamang makodang si tortoron namin.
kelas ni rohanami Roma hami hula-hula muna dalan nami pasato pasu-pasu marhite sabi-sabi nami namalo nami nang roborat mahami manabi-nabi boru Sa tabi daw di hamon bere nami on. ulo nami. Mardaw mo tu waktu. Lang usaha na kerja nami. Awat. Tortor suhu dope o nai tonga sa pulu dope bayan namalo nami Lanjut. Dinauk sikop pami bona hasuton masih siuk-siukan na marhula-hula marboru ni tahu mo tiyo ma minati pamuhatan badamang madihamis tiyo-tiyo las baru matuhasatan. Sa disom mahita na mardonga tubuh sa pinopar nyo puta na gabi sa palatua tapuk na bolon donga sa boltok nami si topul donga sa baran nami si lalahi suak songinang boru bere nami disom mahita marna tapak iragat ini keras bunga nami mangurupi hamu bona suhuton dohonon nami saya gurang ma pinasuna
Unang maberek kamu nilai ni si patupaon dalan nami mangurupi hamu di pasat kami. Alay dohonon nami martamiang mahamu asang dia tu tikitik kinaingro boy hitau rame sianon jala unggodak sianon na boy si patupaon ni tangan nami nalao mangurupi hamu bona hasu huton. Dokonon nami otik susadia penon na boy di patupahami si titik si gopa borong lais di rumah. Tungotik persi pasaton nami on, saya gorang ma pinasuna. Partikianon di pasat kami ma tu boru nami. Berduka cita ima di parlauni tulang siap bagason. Jadi di haroro nami di hamu akatulang. Ridik kami di son. Ibere do ibebere. Son pasaton ilu manetek nami ala dohor do tutuhami. Adokon turut berduka cita. Tungotik sadia pion, no babung hamion, dia bawa katulang nami, dari bawa majalon, jadi tempat tuata dia bawa kesehatan, rezeki, suasoni panjang di umur, suasoni di hami dia kaberemuna, do ibe beremuna, tuata mana mana, mulia deh. Damang kodang naho partusi. bina itu panuhatan lau pangilian di boras. Paema si tio di pedung tuasatan asa huruf kami tulu heli horas. Tutulang nami
dirajai si Hobing. Alay mo lubuyat kenang tagosor maba. Hulala, taro-taro na maudura no. Akan ahudulon. Boru nami, ready hang mana Dihamu boru nami. manomo-nomo tulang Asa na shopping. rohamu manomu-nomu hula-hulai si Hobing. Oras na dirajai. Bagasatikyo, di Siala, di Ulaon, pertuaton nilai nami, opuren di Doli, di Bagasatikyon. Lasuwak kami do, eme naolo maludu, dohot boraspir, di Bagasatikyon, imana ni hintuni akka natulang muna. Asa dohonon nami ma, son hatan nama tua, asang gia tung maludu di hamuna. Panggabean ng parhorasot tu pahon niya mata ni bata tu akari na menghudon. Las di Bagasatikyon, huwag kami dotong boraspir.
asa son hata nama tua nama dokon, asa pirma poki, bahul-bahul ma nang pasalongan. Pirma to dimuna luhut naraja namang boru nami, pargolengon nami. Laos julu-julu ma dalan yakka pangomoan. Emma tutu. Sidok boti mahami, imajona boy watahok kami nungaing, tarsingot dia melaman ludu. Alay parjolo hu pasangapami matulang nami marga. Samosir, tarsingot dia melaman luda sa atahok kamu tulang. Foto kamu. Ima di siala partua ninyo bere namion. Seanggia ma di batana mga puli hamu ate. Gabi, gabi. Ya tarapul hamu selu na hamu na maramarangi. Songon hatani upasay na batua tarikot tu. Eme na barludu. Pirmin na pokki bahu bahu pasamotan. Mangan songon dia pe. Kubuat kami na kanima dapat to kamu na. Asiruan itu hatta. Saya pirma di hamu to di muna. Juru-juru ma dalani kapasamotan. Emma tutu. Kata kita bay makamang bor. Nabudari ngados ni rohatai dang apala di guari hamube tarsingot si patupon nami alay manang songot dia pe ada nami di waka amuna bere nami iba bere nami tuparo nongang huwak kami do dison ima ulos nagajang ulos panggabei parhorasya tuaka tikir nameng ito di amuna asara di hamu majalosa di dok rohanami bolo tumpe parjolo jo huwar kami alay bolotung ay gorang ay laut dos ni roha si ban nasawan mon bodo ra perjolo huwari hami ate hapi anulus no wak kami ate Gabi, gabi raja nami. gudang na masuk asa dapo jenong bilangan na kan Orang raja ima. di dok rohaku ba weluma tubuni na Pitu. poruk kunahunan nahinan Oh. jadi pitu nama nalaho si ulusan nami kan ay welu do namot dingot Gabi, gabi, gabi raja nami. Berarti pitu doa bere nami kan baru tabba mamuse tubuni lain namio pitu risme sude taplobat baru di hamuna na Martino dohon mamuse baba na Martino dohon sada baru di naborunannya sada baru tu pahopuma pangguaran 10 10 baru ba daksa ulaw non idok roha angko sodiak ka di paturia kerja berhata saplelu mahami marga si hopping tulang ni marga baribing di bagasa tikion pasahaton ulos nagajang ulos si toro rabu asang kia tung gajang barita gabe gajang barita horas tupahon na mata debata asa taruh damang tuh hami rabdoho uning-uning ami bae macam obar tuh sih. Itu hatta di bagasat tikion bahora seda 2 tolu 4 5 onom itu welu 2 naik sorpisa ada kening ko 10 mah tokidan mah ya ya ay ngol kiro Bain, pangido tulang ma. jadi permusin nami naing borha mahami pasawat tuluson lungaing turajan yamang boru nami
Asa bae damang majo musi nau bartusi. Di hamuna sa luhutna, di pudian nilai namion, siang gia matujulan narion, sa ilam di tapay debata di hamuna kapacarian ro, gabe na niula, sinurya kapapahanan, pasu-pasuon niya mata debata, asa lamar taba-taba kasilas ni roha, dia kanak komuna, siang namemet asa ibur-ibur magorang, o buso pura-pura, dia kapar sikola, asa anggiat, lam tu bistarna, lam tu bisuna, pasu-pasuon ni amata debata. Dia kana sora botar roka. Sayang gia ma di patong debata akasi roka ni todina. Tu akatiki nanengro. Dia kana setuan anak do tua boru. Di leho debata ma setuan ni anak nang situan ni boru. Tu akka ari namangi huton. Dia kana sora botar karezo. Anggia ma manangi mamita mata debata di pasu-pasuhoni. Asa di leho dihamu akka perkarezoan natama. Tuaka ari namangi huton. Amang boru, bolotung somoni biak kahata nauli. Naboy hupasatami di partikianon. Batung lasma rohamuna. Nabudari itong korajata. Moros yak kami tulang muna, tulang narubo muna. Tolu do ulos. Gabi tulang, gabi. Ido pas di. Ido pas tulang. Jadi hubay kami hapiakan na kemang boru. Olo, betul lang, betul. Inarohan namin yan. Saya ada maparsagomot yan ni bere namin yon. Olo, tulang. Saya ada maparsagomot tu boruna. Gabi tulang. Saya ada matu pahopo bangguaran. Gabi. Halo. Jadi dipakati oto na budari to luate. Jadi na budari, ya. Jadi yung rohanami ay do bere nami tu so. Dot tulang, dot. Jadi saya ma tulai kudo ibotoku saya ma tu Masuk, bere nami. termasuk kamu. Saya ma di tubuh ni lekor. Oh. Artis Henry manungai. Masuk ma. Masuk kok. Ya. Ipurio baru. Ipuri di mana? Ipuri udah tong mana dah? Manaruon ulos sako tulos panggabe ura para farasor. Tulay namin ang ibotong namin. Tubere namin. Ba't damang jo musik na wabartu si. Nagtaboy ba?
seho beri kami do masai torop di bok kamu ulos negajang ulos si torok rabu saya dia batu tu songop pangida munai tuak ka remang yut na tininggalon ni bere munaon tu torop nama binoparna jala tu gajang nama umurna lao pabeng bere ngotta tuak katiki na nengro songoni macam kamu latehon di nabi no muna tulang nami kami pe tulang arong doha tan nama tu amat dok dang sudat inna pulung nang peso sakut jadi parira. Roro kami tulang persoba roh pasat uhum. Nah tapi si beton tangan nami na susadia. Jadi atur tulang ima barisan na. Jadi rawin na raja namang burtula manompa hita. Jadi asata. Boleh sebonana bato. Sebonana. Ngada deh tulangi sepangi doa kami. Gabe ang buru. Baik bersiap kita. Bersiap. Songoni ba permusin nami. Gabi amang. Baik ba na elek nai lauro kami manoba tulang nami yo. pisau-pisau muna di sian Nabi Nubus Menon ba lasman rohani badan lasman ang rohani tadi muna asal pasatami tu siapa Gabe ang muru. ayo dia tutulang tole Tor langsung berangkat Kalau- salam udah. nat tulang Iya. tuh nat tulang
Opung, marupung nama, marupung. Oke. Gabi homba. Opung boru. Ah. Nuhatan. Baik damang masih tio-tio, las baru mematu hasahatan. Pasata hula nami. Lubat tobing. Jadi dihita peparan ni punta si Raja Malossa terlumogi hita na marabarangi. Nasa sinapang doh nasa sidikalang sa luhuk rapat rinding mahita.
Tarlumobima di Borunami. Operendi. Ito baru operendi. Dohot di sude keluarga. Rodo hami di son saunari. Ima hula-hulan. Aka amongmu. Siapa para ni oputay. Jala hubere kami di sodo bottom reading sude popara ni opurama. Laos di sodo nang doho popara ni aka na boruta sude. Napabuaho di si dohot dohami marhabut ni roha di barborha ni hela namion. Sahab barita tuhami boru tarlumobima nang akapaho punami nang marujung dohabe hela nami na burjong. Alanido ubay na rohami apala ditikyon. Manggohi di aka adat na pinukan na puta si jolo-jolo tubuh. Ia diari pernah kok ni mataniari. Nunga di pasahak betuho ima tujung naduk dohi. Lo sapetua mod diho boru hasian. Asa anggiat manudungi gabeon marsugot dia kapo paramo. Manio ihoi song poparan yo pusiuan. Tuak karing neng ro diari udan dilas niari dingali niari. Anggiat marhite tangyang nami. Tarapul roham boy permudu-mudom musude. Akayana komuna penalumuhan ni debata tuho. Ala ni rodo hami naking huwa kami di son. Rap doho tulang tak. Marga manurung. Laom pasahaton aka hata tugar-tugar doho hata pasu-pasu tuhamu. Asimat tong rohani debata. Parhitiat doi. Eme na marludui huwa kami. Anggia metong marurak tutoru merbulung tugijang merperbuin na denggat tuak kareneng roh. Di sude poparan ni hela nami. Di poparan ni boru nami tuak ka arina neng roh. Asang giat asigad datong sigad dua tudakkani pudu-pudu. Nasada na dua dia kapoparamu. Di pasu-pasu di batama tuak kareneng roh. Gabe 310 onom. Troatong nanda. Babe tulang. Ya tubuh ni lekon. Pitu. Risma sadabi. Babe tulang, babe. Pahop panggoaran daido sada matusi. Walu. Alai pahop pusian siono sada mamusia tuksi. Oh berarti Sia. sia. Baru tuna martinodoh kamu. Tinodoh ni lekon. Halo. Utusan mas sada zalo sada matunisi. 10. 10. Tarak ni hamu na martinodoh. Oh, Sada mak tu hamu tarakmu. tarak di bawah. Bawah Holo, kan? Sada. 10 sada. Sada kan? Baru tu ibotoni lekon. Halo. 12. 82. Sada matusi. UBG marna boru do lekon. Na boruna. Halo. Sada matusi. 10 Sapul baru tuhamu na marhamarang gisian punguan na pasautton ulauno. Sada mak. 10 10 opat. 10 opat kan? Bunga. Baru senai mak. Apa itu kan? Senai mak hamu maju mengatur hono. Naksu hudok nunga di botoho. Paboan albi na otoho. Baik kia maju na otoho. Hobar tu pertua ni sari badua ni lekot. Baik mama. Naksu guma diat to.
ma uloson marhite uning-uningan. Marhite tangiang do akahata nauli. Gabi tulang. Asa saat di tuak kabar gabia parhorasan to kana rasa saat masolusa tubortian ni 300 tohori ordang ni bulan. Upasa tami mauloson gabe mahamujala horas-horas daging ta pada budao to tongma to dita diramati Tuhan. Ope pada nami asarohami pasaton ulos sakko pasu-pasu tu geleng nami on. Bae na makarabir ni silidungi. Bae pursi purbadora parte araho. Bae. Aka tubuh ni akang mo kabat na berbariwak kamo na obak mamo na yang penopar ni upung rama ima obak na ima isom masudei sian hati teh ay Nawara sian Pagabaru rodo sudio nudak kami alana sada si tono do hita enang udakku ima tutu ala di poparan di upung rama ima boru na namar bari bak kamu boru. Jadi nang udah di sonarong debok kami sotik songos siluan nami. Ema songon nama bentu inang udakku. Siang giak matu tuan nang udah asim matu si rabana mo tongge matu gula. Boy muse di pudian ni udon uleke patura tiro musudi. Aka akang giku do akai botokku. Terlubu bima muse. Adong do muse ali-ali yang bisa sobo tar duduk kami di son. Terapak reading doha minoaeng di son enang udah dah alana iboto halakon nang udah ala parula do nang udah jadi tong dorit tarohane lagi nang udah jadi neng pasaton nami manyan songos siluan nami on dia mau bar musik nami nang roma kami pasato siluan nami baik kamu majo musik nau bartusi bolu boy si mona do sia majo majakon sen nang udah dah tomo-tomo mana udah me
tulang manurung anggo hatani emenamar ludu dok parbuepir sadama hatanami dot amang boru towing nakiningan. Gabi tulang gabi. Taban nami otik nai jumolo tu ito opuren di boru. Ito holam manungguli hapor siamu do hame akka tulang manurung da. Manungguli hapor siamu unang gabelilu di namar sirangon di perdagingon. Takas do binoto 3 tahun di pado-pado po ito marsahit layon. Ngasonang besonari. Ibuan sahit nai. Dangadong tinggal be di portibionnya ibuan may. Ibuan di mana tuh hasonangan ni sudeda. Jadi si sunggulakku di si sotung matuki hui ito di namar sirangi. Ingot na jolo na tarpasu-pasu na so jadi sirang ia so sinirangi hamatean. Ido hatani Tuhan dah. Ima golom borhos di ate-atemi. Asa kuat to. Bah ido HP. Awalnya juga ngairoko kape komar sirang. Jadi mulung ngai hopol hoi mergugu maho. Martangi ako tutuhani hatani tu hatta dotongi. Gumudang do pasu-pasu tu sada ina nama balu. Molo di habengeton. Gudang nai molo tuk parsagoman ima nagabe perhitian hasadan ni rohaname hami tulang muna hasadan ni rohamuna. Sadamayan no parsagoman tu anak saluhna. Sadamay parsagoman tu boru saluhna. Gabi tulang. Napatuluhon parsagoman tu sude paho puni itu ate. Tole, terbaju. Nah, jadi tarsoni alay pahitsa. Moloro mabosiwaon hula-hula daktama sosobaon. Asa songon natin ni Meduedo manang nasungod dia pe 10 jari-jari pasapul sadaw si majujung rohan marsob batu hamu. Arong hata madok dan sudah tinda pulung nakpe sakot so jadi parira. Rodo hami manobamuna. Hula-hula nami nata pe si benon tangan nami naso sadia rajai marajai jadi diatur rajai mabarisan na.
Tongma raja nami di hasil kesepakatan tatunggu raja nabudari di bogu di halaman nomanian pasaton nami sebani hum nami Tuhan muna taringot tu lalu pasak muna 7 sampai 2 nih ibu to munaon bar raja nami Dusroha. Ido. Ido abang nawe. tole jalan suwi Ido. asik burju-burju tulang muda Ola. Terus jalan mak. Ola dus nyuruh hamunai masuk tu berek kami. bereng anong lepe boruna Adong. ano siapa si Tony Artis bayi ke adong. itu dah ide-ide ada butung cara-cara mereka ini daru mulai Wow, batai holon ido. Ama permusik nami. Ido na tua-tua. Tinahu ay tiyo. Tinggam matok pangenggan di boras. Padomu asi tiyo-tiyo. Tolu hari hami matok. Gabi jala horas. Bye.